Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agdali na ita si bibiyag, dito'y barukog ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Inapalabas, nagpilit ang nagluwas ni Jamea ang nagpamanila, nga oray saan ko maapalubusan ti inana. Bayad ti pampanlag na ti balasang, at na nakita na alakay ang nagatake iti sakit na iti puso, kat tinulungan na na ito'y. Nakuna ti lakay, ano kayat na, agpaailangan kenkwana, kas babaunan na iti dakkel abalay na. Naragsakan ni Jamea, taaddan pagtrabahuan na. Ita papagayam, adto'y tituloy ti makalawas apakasaritaan anapauluan. No ti puso, ket masuga. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Awan mo tira aramidak dito'y balay. Iso nga, ulay syaklatan ti makamu kadag iti trabaho dito'y balay. Hay. Pasensya ka na, ni Amang ano mabayagan ni Manang si Mang Ijelugarda. Agpagas pa'y kano iti sakit na. Una, rumbang lang nga si kaswan na ti salunat na. Sige, honey. Ang shower diet. Okay, honey. Dito'y gayam tinang ikabilak iti daan na SIM card ko. Ado sigurong ti message ko dito'y. Padaasag man kit di ngay salpak iti may sapay a cellphone ko. Adday ta. Iunkon. Kunak to paikat. Nagadun atiks ti agsangpat. Pasig atiks ni Jamia dagitoy. Anya tinagbasulak Jumel. Apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. Ay ayatan kaunay Jumel. Jak kabaalan ti maisinakin ka. Tiks na pala dagitoy idisakbay ti kasarmi kini Loren.
ti asawak. Oh, ano dyan yung bulsa, honey? Ay, kwa. Jay, basta ta cellphone ko, honey. Nan? Kitag man? Kwa. Awanan. Kitag ko na. Saan, honey? Apa yung mo kaya't nga ipakita, Jomel? Ada ilam-lamang mo? Ni. Awan, honey. No, kasta nga rod. Yag mo day ta cellphone. Tagbasa kiti messages. Ay, kwa. Tay sigod ta SIM card ko data, honey. Pinadas ko langin salpak. Apa nga yung salpak mo? Kailiw mo, tisigod ang nobyam? Ni. Saan? Anya ka di data nga ibagbagam. Kung nagtupay kat. Text amin dagitoy ni Jamea. Visit na ito yung cellphone. Pero ako mumutan ti cellphone ko. Sino tinanggatang iti na ito yung cellphone? Ha? Shak! Shak, Jomel! Iso nga oray anya ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pa kibibiyangam. Tasyak amin tinaggapuan dagita cellphone. Maawatam! Loren. San nagsakit tinaka mo? Unod din naguraan. Tay bagbagak lang tagpaiso. Nasakit ti panagsasaom, Loren. San kan ngagdrama? Amok matkat. Siyak ti pinilim. Tada kinabaknang ko. Idinto at isigod anobyam. Kat morsang kan mamirmiraot. Ita, ibagam ti pudno kanyak. Apay nga insalpak mo ti sigod a SIM card mo. Kunak man no imbal lang mo day SIM card mo. Imbal lang kumati kunak. Adamot gayam iti wallet ko. Ulbod! Di nakpadpadasan, Jomel. Di nakpay unay am-am mo. Itala nakita ang nagpungtot ni Loren. Talaga gayam anaimon ni Loren. Katidakas na. Kontrolan na kiti gusto. Anderan nakmatan. Dahito'y kaditilak amat. Gapo iti kinaambisyoso. Saan na mabalin? Agano sakpaylaan ng aglablabasan. Dahitan tisan ko nga mo asaritaan. Nasaya at ano nasingpat ti amom di ta anak ko. Wala nang, nakasingsingpat ka niya. Uray no kasta, agan anad kalata anak ko. Nang runa no kas day arumwar ka. Ay kahit anya nga ti trabaho ti amaw. Ado ti negosyo na. Agduduma na nang. Kaduan na ti pagtagilakuan iti nagduduma. Kat agda po amis mo ijay Korea dagiti produkto nga ilaklako da. Kasta ka de. Alakit, di mo baybay anti bagim dita Wala nang, di pa kadanagan ditoy. Da kayo kit ditagan an na dita Kat, kaano ka nga rub nga agawid? Di ka agbakasyon? Uray makalawas laang? Saan pa'y lang nga itananang? Tanakababayin mo't akin ni Sar. Kat, kumusta kayo matan? Nasaya at matanak ko. Madama ti panaglakaw kiti barbecue. Kasta. O sige nga Rod. Tama nga no, ado ti customer yun, nanang. San abale? No, guminawan ton ti biyak tayo. Saan kayo ton nga aglako iti barbecue?
Ay, anak ko. Sige, nanang. Kastapay nga, Rod. Bye. Bye. Ay, agyaman ang Diyos ko. Tanasaya at tinagbanagan ti anak ko ijay. Saan anay wawa? Diyos ko, tarabayom ko mati anak ko. Kaasimat no dakas ti pagtungpalan na. Abusta kas ti impalak am ti lalaki nga inayat na. Kas lamarikrik nak ti saem apaspasarin na iti panagsina da ken Jumel. Girl, I need you. I need your love. Lorraine, honey. I'm sorry. Honey, someone na. Sorry. Imbal lang kung tisigod na SIM card ko. Imbasura ko. Maturog ka kit din. Okay. Arakupan ka, Juan. Nadagaang, dumandan ka. Okay nga, Rod. Sa baligayam ni Loren, nagpasugnot. Bye-bye aklatan. Kaya kung tutupan pa'y tapnosan adumakkel tiriri. Kastoy ka diya talaga. Dagiti babak nang. Oh, rumwara kon. Mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papanam. Di mo lapad padasan ti mapanag babae. Takwartak tumat lang ti pagbabaim no kas pangarigan lang. Ha? Napuskol la una yun ti panag-group-grupam no maaramid mo pala ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Huston, Loren. Nagsakitan ti panagsasaom. Sorry, namsikamat laang ti mang prubok kanyak. Tapno agsao akit agkakasakit. Ken, maysa, talaga kastuyan ti ugalik. Iso nga irwam mon ti bagim, Jumel. Ha? Talaga akastoy ko. Naimunak. Silosa ak. Iso nga awan paikit di tinagbayag akalive-in ko. Nakalibin mo, kunam? Wen? Abay, saan mo kadi anadlaw saan akon anasinaw ididamo arabiita? Kunakon kat nga addan padas na. Kat sa naganapiton. Oh, anya, nasakit tinaka mo? Agbabawi ka kadini tinaamuam? Ada ka di pa'y maramida kat nagkasaltan. Sika tinakikalay saak. Tamok adi ka makapagkadkad. Tamok matkit di? Siyak ti pinilim taad na mabalin ko. Saan ka di? Huston, Loren. Nagbasit labanag, Loren. Kun awan matirombang apagimunam iti dayjay. Nagbasit abanag kunakman. Nubasit labanag para kan ka. Saan kanyak? Dakka labanag dayjay. Panggapwak nga agimon. Tamok! Dayjay pala ang naglakla ko iti barbecue ti adda iti panunot mo. Sana pudno dayta. Atap mo lang. Pudno! Napintas dayjay a jameya. Nupay napugot. Ngamamok! Napimpintas ngam siyak. Napinpintas ka, Loren. Di na kun bulaan, Jumel. Di mon ialis ti alipuspus ko.
bayat ti panaglabas ti aldaw. Rumrumwarmat tan ti pudno nga ugali ni Loren. Nagbasit abanag ti pagapapaan mi. Padakkalan na. Rumwarak. Masapol ang mailiwliwag ko daytoy. Makaamumutan no anya ti aramidan ni Loren. No apanak. Makaamuditan. Saan ko akayat ti paandar kinkwana? Kunak no saan ka makarwar no di mo kadwa ti asawam. Nagriri kami imanan. Kunak lang arudan nga da problemam kat. Itay pa lang marikrik na ako nga da parikot mo. Di ka di manan asawam. Wan, Apay ti asawam. Anyat problema. Kunak no naragsak ka na ti din na ni Loren. Bak nang kanapintas ti asawa. rimuaran ti pudno nga ugali na. Natangig. Ken pagpanakkel na ti kinabaknang na. Oh. Anya ka di talaga ti ugali na. Nalabas ti kinaimon na. Asinog mati pagimunan na kat nagsina kayo matan kan jamay. Talaga mat ngawan. Agim imon iti angin. Kanayon nak nga apaan. Kanti may sapay ajak kayat nga ugali na. Manang iboy-boy. Kan itang tangsit na ti kinabaknang na. Yan. Pagimunan na ni Jamia. Kat nabayag kami lang aruda na nagsina. Di kan mas daw. Siyempre natar ka. Napinta si taktakder mo alalaki. Kan sana pa nanguyaw. Amo mon. Iti ababasa rita. San kayo magkabagay kan Lorin? Anya. Sorry Bagbagag lang tipod no. Napudpo daw laang ngam ni Jamia. Ngam adayo anapimpintas ngam ni Lorin. Okay lang. Tamok mo't deta kat. Maawatak deta. Agawid ka nga rudan. Amang ano una amakasangpot ti asawa mi balayo, sigurado nga apaan na kamanan. Kat kasano nga rin ibagbagakin ka, Ilbis. Matulungan na ka di. Kaya't man winusaan ni Loren, agaplikar manin. Kinapudno na, sanda pa yan nakaalay ti kasukat mo, kas DJ. At damot nag-aplikar ng pagsakit interview. Agyamanak no kaya't dak nga agsubli. Sana bali, amang rugi akmanan iti nababa. Kasaritak ni manager no niya ti kunana. Talagang nagsapsapol na pa'y laeng. Girl, I need you. I need your love. Ba't saan ka raw ba detesto? Mapanog ka. Awan anyaman na, Sir Choi. Ay, Sir Denny, kunak ko ma. Mapanog ka kada kiti trabaho ba niya balay. Umay kapairaang rito ipagtagilakwan. Isupay matay may tulong ko, Awan kayam. Kaya't may tuloy para kadal mo. Anya? Pagadalan na ka di, sir. Pag-enrollan ka, umay pa nagsusurak.
Gawin ka ta alam na giti credentials mo. Agyaman ako na Mr. Choi. Ano yan, Mr. Choi? Just call me Choi or Denny. Nagsaya at kayo launay. Kapot na nakita ko matikin na singpot mo. Kanaotang ko biyak ko keng ka. Oray din na kama mo. Tinurongan na ka din na atake ak. Kat nataya ko man. Inaramid ko lang Mateus to. Makonsensya ak matlang no saan kayo tinulungan. Saka. So bagi kamadak supalit. Kati may bakak. Agseng-seng pat ka kuma. Kunak mo siya lang tagawid, sir. Ngam kimuyog kayo pa'y kanyak. Adayo ti syudad iti Ilocos ngayan mi. Mabanog kayo ngagmaneho. Naimbag ko manawan sakit yu iti puso. Kapalak pa ng lona at daka kadwak, Jamaya. Anya? Sus, naimbag ko maanamok ti agmaneho. Warnak pa iso. Malaksit para gadal mo o rebalsidad. Agadal ka pa agmaneho. Anya? Ag-enroll ka driving school. Amok kaayam na ita. Ha? Ito na ang araw natin. Naggapwam? Apay adi ka nagpakadari muar? Sinarong karak ni Elvis. Ni Elvis? Wano, dayjay amor seng agbarbarbecue. Mabalin ka di. Di ka nagsaupay. Huston. Bugkawan nakpay itan, Jomel. Nalipatam samat tanwa sino timang pakpakan ken ka. Wan. Amok. Sika timang pakpakan kanyak. Katapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabawak. Tapno agdamat pangalak iti igatang ko iti kanak. Anya? Pagsarkam ko ma, kat nakapag-resign kan iti dayjay a radio station? Awanda ka sa record ko iti naggapwak a radio station. Kan may sa. Saan da kanupay anakaala iti kasugat ko a DJ. Sumapol ka iti sa bali pagtrabahwam. Basta saanan nga ijay. Kasya trabaho ti nakairawamak, Loren. Dahil tati inadal ko. Iso nga... Wan! Kat dayjay a trabaho ti inaramat mo a pangal-ala iti ado a babae. Loren. Oh, saan kit din? Siguro, kayat mo man ang ti agkolekta iti babae. Iso nga agsubli kay ti sigod a trabahom. Amok nga do ti fans mo. Ti listeners mo iti dayjay a programa iti radio station. Ado ti agmamauyong iti boses mo akas DJ. Makamuka iti biyag mo. Sawam amin akayat mo. Awan amok kadagit nga ibagbagam. Tasakbay anagam amukan nagayan ayat ta. May saak a DJ iti dayjay a radio station. Girl, I need you. I need your love. Anya ti pagtungpalan ti mangrugin, adi nasaya at alinangan daloren ken Jomel. Anya mo ti masakbayan ni Jamea, baya ti kadana iti denna ni Mr. Choi nga amo na. Papagayam, dinggen intun bigat ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan arapolwan. No ti puso ket masugat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Insurat ken direksyon ni Lubimin Aquino Sr.
Produksyon Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagod ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The memory shared together kept that love alive. I can't forget you. Ti kadakkelan a game preserve ken wildlife sanctuary diti Pilipinas ket Masarakan iti Calawit Island probinsya ti Palawan iso ti kalawaan na paset ti daga kadagiti amin a probinsya. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Pero hindi mo kailangan kumuha ng financial advisor upang magawa ito. Maraming paraan para simulan ito tulad ng mga sumusunod. Palawigin ang iyong financial literacy. Hindi man ituturo sa paralan ng financial literacy, marami ka naman pwedeng basahin at panoorin para ito'y matutunan. Maaari ka mag-subscribe sa mga vlogs at YouTube channels na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka rin sumali sa iba't ibang Facebook group kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag-invest at paggawa ng budget. Magkaroon ng mga financial goals. Bakit ka ba nag-iipon? Ano man ang iyong dahilan, mahalaga ang pagkakaroon ng financial goals dahil ito ang magsisilbing paalala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Gumawa ng budget. Sa paggawa ng budget, siguraduhin alam mo kung saan napupunta ang pera. I-prioritize sa mga kailangang bayaran tulad ng mga bills at utang. Kung napapansin mo na paparami ang iyong gasto sa mga hindi masyadong importanteng bagay, unti-unti itong bawasan para makadagdag sa ipon. Mahalaga rin maglaan ng konting pera para sa mga gusto mong bilhin para mas ganahan ka mag-ipon. Bayaran ang lahat ng utang. Mahirap makaipon kapag may utang, kaya ito ang isa sa mga prioridad pagdating sa paghawak ng pera. Kapag nabayaran ang lahat ng utang, may kapasidad ka nang makapag-invest sa mga bagay tulad ng insurance, negosyo at stock market. Huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Bukod sa pag-iipon ng pera, mahalaga rin makapaghulog kahit paunti-unti sa iyong emergency fund at retirement fund. Kabilang na rito ang mga hinuhulog mo sa mga government agencies tulad ng Pag-ibig Fund, SSS at PhilHealth. Maaaring simple lamang ang mahakbang na ito, ngunit makakatulong upang makamit ang maginhawang buhay na iyong pinapangarap para sa sarili at sa iyong pamilya. Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karang baso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusag. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni ayat, nga agumpog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, pagsarsaritaan da Laura ken Alipio ti panangdangran ni Brian ken ni Eman, idi adda imawag iti cellphone na. Idi agmay maysan,
na amiris ni Laura ngay pampamuspusan ni Rosano tapno maamuan daytoy ti maipanggap ken kuana. Kabigatan na inatap ni Bernadette nga danangdangran ken ni Eman ket kayat na akasarita manen ni Brian. Saan mat ang nagustuhan ni Mrs. Salva tinagsaritaan da ken Attorney Flores ket dandanina na padungparan ni Alipio. Nagkatkatawa lang mat ni Maureen, kabayatan ti panagin inom na iti dayta agundaway, gapo iti panagsarita da ni Attorney Flores. Tinungpalmat ni Bernadette ti singasing ni Maureen, nga iti balay dalaan ti pagpasyaran ni Brian. Kat ita gagayam, adtuyan ti tuloy ti nobela na Pauluan. Sugat ti puso. Talaga masirib ka, Bernadette. Saan ko na problema ti assignment ko? Agyaman ak launay. Di, may mayat no dito talangan balay, Brian. Magkapagtinulong ta pa iti assignment ta. Naitaman ti ko nakada kayo nga gayan-ayan. Agtinulong kayo ti panagadalyo. Nagasatak ang nakaayan-ayat kini Bernadette, sir. Napintas ka na singpat. Masirib pa'y. Ngala, ituloy nyo lang tagsarsarita. Agtimplak bid iti kapeng. Kawang gayan, nangakuy tayo ti busin at ilugan ni mama. Hindi matla makastrakan. Impanam naman ni Engineer Manahan nga awan ti problema iti Paktorya. Lola, magkaunguta si Mangpad. Dagiti awanan bain at trabahador. Pumaanaw da no kayat da. Mama, adas ang ngaili tayo. Brian, saan ka anadlaw? Naimbag arabay iyo, Mrs. Salva. Adan sakit di problema. Adya ko nagbayag pa'y. Pasensya kan. Basit lang dito abanag. Itultuloy iti agsarita, Lola. Daddy, itulod ko lang ni Brian aging ga iti gate. At dalang aro na makapungtutak Rosano. Dakit din tampuutan, adim mawatak iti pasensya iti dayjay a Brian. Di kay tumalang amin na nakapagtagpal. Saan nyo kadi anadlaw ti kotse ni Brian di Tarwar? Isupay ayaday tadikit kita. Makapungtutak kini Engineer Manahan. Numabalin la ko mga ikatiklangan. Sana na iti solusyon, mama. Apay no ipabuso yun la kanya kung na iti problema. Tapnoan niya, ba't gamon tikid daw dagiti trabahador? Nabayagan na kalikagom dati pan nakaipahay ti umno asweldo da, mama. Kanayon amala daw ti sweldo da. Saan na nga adda pagpungtutan, Rosano? No makita ti board da iti a problema, makibiyang dalakit di. Gatangak aminen a shares, tapno bukod tayon a negosyo ti Paktorya. Pasensya ka lang kuman, Brian. Kakaiso na ngay may ka nagpasyal dito balay. Adan sakit di problema ni Lola. So, nagbainak. Kapilitan ang nagpakada akon. Mabainak na rod kan ka. Anya, nakita mo no kasano nga agungat ni Lola? Gagangay lang nga makapungtot no adan naragsan agapuna. Nasaya at mat, ti panakisarita na kin ka. Amang ano, ururayan da kan. Mapan ka nga rodan. Agan-anad ka kumay ti panagmaneho, ma. Agdiretso ka niya gawit iti balayo. Papanak kumapay lang amin. Amok nga urayan na kan ni Mami. Ala, mapan kan. Bye, Brian.
Simre ka ni Bernadette iti kwarto na. Nabayag pa lang ata nagsarsarita da ka ni Brian. Oh. Nupudno ti atap ko ani Laura ti inana. Kat maidanon na ti pannakangagnay ti problema ti faktorya a nagpungtutan ni mama. Kaslan adda pa a nariribok ti paragbiag mi ngamiti. Naimakit dia, tasan pa ya dinilaw ni Brian di kaawan ni Maureen. Isumat lang kaya masan ka na sangpatan, Brian. Nagdiritso ka gaya miti balay da Bernadette. Sanak pa'y mata na bayag si Mangpad. Dimtang kami ni Mrs. Sarba ang makapungtot, mami. Iso nagpakadak adi na oras. Kinagura na ka diti ka, Adam. Ada pagpungpungtutan na, mami. Probleman sa ito'y faktorya. Nakabakbak nang da. Saan damatlangan amarisot ti problema dagiti trabahador ta. Daytan samat lang kami nagpababak ng ti aramidan da. Mami. Lipata mo da siya, Brian. Alam, ingka maturugan. Tsak matan nakatapan. Naimbag-abigat niyo, Lola. Naimbag-abigat mo mo't, Bernadette. Kaduan na ko na mamigat. Ni dadim? Nakaringmat nga tan, Lola. Amo yung matanday jay. Pagmurmurayan na timang lukat iti computer. Nalipatak laang tinangbilin ken ka iti Rabi. Saan ko mga istoryaan ni Brian iti pamilya na ti panagpungpungtot ko asim mangpot. Saan namat nga tangaramidan dayta, Lola? Oh. Agar armosal ka mat gaya man. Kini Bernadette. Mami. Pinanawaklat ta ni Rosano nakasangot ti computer. Binikat na kasta. Anya ti kayat yung mami? Kape, wano gatas. Siya kung tagtimpla. Kapelatan iha. Ngam, ikami ti creamer, ha? Hantay ito ti dayawag ka, Bernadette. Nalailo ka kanyak. Siyempre, mami. Gapot apat-pat gan kayo, nay. Thank you. Kasla naidumduma ti kinaragsak mo, iha. Nagkuyog kayo ka di manan ka ni Brian na nagpasyari di Rabi, Numasan sa nakasta, mga no agasawa kayo adi na oras. Saan to ang mapasamak dayta, Maureen? Nadatngak idaki ni Brian idi Rabi. Yung nagpakada matadagos. Nasaya at no tinungpal ni Bernadette bilin ko kankwa na, mami. Makasulisog mo't dagito'y babae. Agasan. Isuda pa yan ti mangipadlaw iti motibo. Kurang laangan nga agaram da kanya. Malagip po lang arod dagiti babae ang nagbalin apas at iti biyag ko. Idi addaak pa ilang iti Amerika. Mabalin mo't nga tapo matulak. Saan lakit di ang makita ni Bernadette? Ni Brigitte ti siksikon na pigsa ti 6 apil na. Sa bukok to, inton, at danaan anay agundahoy ko. Matulagak lakit di anay bag. Hapay kit dinasaan.
Ngam ni Bernadette lata. Ti ay ayatak. Di nakpala inuray dita opisina. Napatag ka diti bagam kanyak. May papanitihan niya. O sige, pagsaritaan tantuan na imbagday tayo inton madamdama. Makasangpetak tumat nga tan, di ta pabrika inton madamdama. Nay, Laura, adda ka pa imutlagaya. Pumanawak ko man, ngam inawagan nak ni Norman tatang. Ada ka no problema iti paktorya dagiti salva? Kasjay matlang itinangag ni Brian. Ni Brian? Ne, anya tinamuan na. Agpupudot ka ni Mrs. Salva asimbangpet. Kapilitan ka nun ang nagpakada adi na oras. Naggapugayam ni Brian iti balay dagiti salba. Dayta ka nung amin ti imbili ni Maureen. Nasaysayat ka no apasyarin na ni Bernadette iti balayda. Ang mga no sa dinula ka nung amin ti pangawawisan na. Nasaysaya at mutkit di ngagpaiso. Iti kasta, may liklik da iti sulisog. Ang mabit lang. Anya ka riti problema iti paktorya. Nababa sweldo. Saan pa'y ka no akumpleto? Nay, ay kasi damot ang araw dagiti tao. Pagtrabahon da. Ang awanan bibiyang mo iti dayta. O sige nga rodan tatang. Panawan kayo pa'y. Oh, sige anak. Gananad ka. Diyak laang ibagbaga ti planok. Diyak maliklikan ti panagsangumi kan ni Rosano no kastoy laang. Hello, Dad. Amoyo, parbango na, nitay nakasangpetak. Nakigidanak anamiga at kada Bernadette kan mami. Ngam, nagsublya ka naghida ta makaturturog aklaunay. Di kanto lang amin mangliway mat nga agpuyat. Sa kanayon ka mabartag. Ang mga makaala kay ti sakit mo itinay tang araramidam. Well, no agsakit kat matayak. Na yan, naragsak ni Rosano. Tama ka asawa manan. Biro ka nalakit di daya Laura no matayak ko. Nakalagip ka manan nga agimon. Aging ka kadita. Da kayon tumat nga min, Dad. Kasla kayat siya matayak kon. Sa bali tinagawatam itimbagak. Bagbagaan ka lang. Ay, sige, tayo tuloy ko ti baturog. Ubayak tulatan di tayo ito na saya atin tiriktak. Bye. Ay, lawan, tumat liti na saya at pagsarita. Naimbaglangan. Ta saan na kami nakita kini Bridget. Diretso man ti klase kitang aldaw, Brian. Iso nga italangan nakita ta. Awagan ka kumay dirabiing. Amang ano nakaturog kan. Nagsarsarita kami pa ilang amin kini Mami. Ada ngamin kinid daw ni Lola. Kababain mat ano maamuan ni Mami manasang patam ni Lola ngagpungpungtot. Anya? Wano, naistoryam ka di kan kuana? Saan Bernadette? Awan ti pagdanagam iti dayta. Ama nga noong tan na kanilulam iti dayta abanag. Saan matkit di? Agyaman ako na kan ka. Uray jak imbaga kini Mami. Kaslaam mo nang ti problema iti paktorya. Naimbagtaimay kayo diti opisina, Mama. Nakadanon adagos iti Manila ti problema manen iti pabrika. Ketanya, ti kayat mo asawa ni ti dayta.
Palubusan da kumaamang risot iti daytoy a problema. Sakbay amaangay manen ti board meeting ditoy. Nagado a problemam iti korporasyon. Siya kun ti makaamo iti daytoy. Ngem adain tedda a memorandum kanya. Anya? Kasla asino da akalaingan? Ipalubos mo akas tate aramidan taken ka? Ado tibak ng stockholders ti korporasyon ngem da tayo. Saan tayo ang mabukudan ti desisyon? Sakbay nga agramaram da ti a problema. Palubusan dak kuma. Saan lang nga pabor kanyak daytoy Norman? No kinabak nang, agsubsubra dagiti tawid ko iti daydi Robert. Nagtao da kiti nakurapay a pamilya. Amok no anya tirik na ti mayro romantika lintagan na. Inton makasublikan dito'y probinsya. Nakasaganan ton ti amin. Okay, sige. Bye. Tsak inarapap da ito'y agundaway. Ngam, mabalin asyak ti makatulong iti da ito'y aparikot. Dandanin. Jakon maliklikan ti panagsarita mi ken ni Rosano. Mami, Oh, apay Brian, awan ka diti klasem? bakante kita nga oras. Agsubli akmat laadago sa universidad, mami. Awan lati kasyo dito. Kita kiti drawer ko na dapay na bati. Ada ka di date yo ka ni Bernadette inton malam? At dalang napatagagatangak. Isa marabihan ak nga agawid, mami. Umaday ka din ti 5,000? Agyaman ak launay, mami. Ay, nagadumanan niya assignment. Saan dapay project? Unarot, ure siya. Amang hanudyak kabaalan asong batan dagiti daddo mga assignment ko. Kapailam day ta. Agtalag kay ti bagim. Brian, saan tapay lang nga makapagpasya rin ton malam ha? No, ada problema mo kadagiti assignment mo, awagan na to. Agpaisuro akto langan kini mami. Sa bagay, oray ta masirib ni mami. Nagturpos kaya makumlaw de. Sayang. Jak natawid ti kinasirib na. Adaday takan ka. Sa bagay, agpadaan na singpat dagiti dadakkel ko. Nalukuak. Naimbag tanam amo ka. Kasla makonsensya ak matan. Jakton ulitan pa'y. Oh. Saan mo kuma at agidagsan na itong ibaga kabalayan? Saan nga iti makibibiyang? Ngam no pabusuyam ni Rosano. Amangan no iso ti pangag dagiti trabahador. Saan nga agbaliw ti takder dagiti trabahador? Anya kuma no parikot dati swelduda. Saan tamak mamnag? Nagninangaminan dagiti kakatangan. No siyak tupay. Basol da? No apay anak kurapay da? Talaga, ngawan rik na da ito'y alyon, Marta. Ay, awan matlangan ni Maureen. Itay pa'y nga urayak.
Awagam langan na balayan. Wino siya langan ti mangawag. Manipod, pinabangon mo ti rest house iti Tapaw ti Turod. Saan mo pa sinarungkaran? Ni Simon ti pinosgan ni Norman ang makaamu iti day tatatang. Nalpas mata na nagtulagan da iti engineer. Nabayagan na dilimabas ni Atty. Flores. Mas daw lakit di makakita iti napinta sa planom iti day aturong. Nalawa day jay arrest house tatang. Kasla balay, taado ti kwarto na. Uray jay kayon ton nga agnaad. Dayjay kumakalapaw. Isu ti kayat ko. Mapasayaan. Uwin gayam. Paingawan mo't ni Brian. Lumlumnekan jay inay. Rambeng na nga da kumaitan. Adan sa napataga papanan na. Imaidya opisina itay. Di mawat iti kwarta. Nay, ang mga numay sungsong matay na makibarkada. Bareng saan tatang. Mabain lakit di ka ni Bernadette. Ang bagbaga akto. Naimbag ta pinalubusan na kamot lang ni Mami ang nakibiyang iti pabrika. Ngam amok ang makapungtot ni Mama inton agsarita kami. May papan iti resulta ti panakisarita may kan-engineer manahan karang iti trabahador. Nagdakkel ti ganan siya iti faktorya. Ingato yung amin iti sweldo da. Pagsasaritaan mi pa iti board, at kami nang iti direktor saan na pabor. Isuan natangkan tinakam ni Mama. Saan kayo matgayam nga kakasurutan? Isa na kala problema na itaro sa ano? Dawag ko, mabitlang. Hello? Apay? Imawag ti chairman ti board? Kat impakaam muna ti panaglusulos ti may sa direktor? Kan inlako na ti shares na? Apay! Anya pa iti mapasama kiti daytoy pakasaritaan. Gagayem, di uliway na tarabayan ti tunggal pasat ti nobela na polwan. Sugat ti puso. Nobela kan isursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Makasiguro na ligtas at mainam ang karneng ating binalala mula sa National Meat Inspection Service. Amuyo kadi nga the exotic jeepney ket post-war creation
na-inspired tayo kadagiti QI sheets nga impan dito dagiti American soldiers in the 1940s. Dagiti enterprising Filipino ket inalada dagiti makina ket napartuat da iti exotic type iti jeepney. Short distance man when of feeder trips, exciting. Babaan iti Philippine Quick Transport kas kadagiti tricycle, motorsiklo nga da sidecar na, kan dagiti pedicab, bisikleta nga ada sidecar na. Dagiti tattao nga dagagayam na kat at atidog ti biyagda. Dagiti tattao nga aktibo iti social networks, ken gagayam akapatpatang, ket at atidog ti biyagda may kumpara. Kariti kaming ti familyadas segon daytay ti takwat dayti researcher manipod Michigan State University. Iso na dawayam mapan makisarsarita kariti gagayam ore ag merienda kayo laeng. Ti kadakkelan a Philippine wild animal at tamaraw, akapada na itinwang ket masarakan laeng iti isla ti Mindoro. Amuyo kadi ati chewing gum ket maiparit ijay Singapore? Dayta ket gapu iti kalikagom ti gobyerno nga agtalinaed ti syudad nga spotlessly clean. 1992, idi-inban ti Singapore ti panagnatingat ti chewing gum. Si maruno dagiti linteg a maiparid agtupra kino mismo akasla aso kadagiti lalaki uray no anya a lugar ket ti toilet laeng iti mabalin. Ngemi di 2004 apagbasit ang nailif para laeng no iti rason ket therapeutic dental ken nicotine gum. My God! Wakay dan! Pakasin! Ginapagaramitan ni Tito Gas! Nakamanda! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-kayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti talam ni nanang mo. Aywanan kan padakalat ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibbalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas, naragsakan ni Mayor Placido iti panangwarada burog iti meeting ng iti Manalon ngayon daw Luanda Miguel ken Lakay Matias. Naragsakan met ni Baket Salud na nakasangpet da iti baleda nga awan tinarsing kadakwada iti laksid ti kaado a risgo a nagpasaranda iti isasarungkar da iti San Simon. Kat ita adtoy ti tuloy ti nobela a napauluan. Naitalimang agura. Ay, agyaman nakaawid tayo matlamin as si bibiyag dito balay Miguel. O naglaki din o damanan matay kada tayo. Nahasi ti Diyos kada tayo nana. Di na tayo baybayan. Iso adi kay kumaunay madandanagan. No adaman pa kay pasungal-ngalan tayo apigan.
Saan ko ang nagawidan? Tinagdanag anak ko. Iti na matangak apa nagpinaturong yung itipaltog kini Chloe. Imbag tagim matangak na tipaltog ko. Kat nasursurok na ti agigan itipaltog. Adamutin mabalin ko apang salaknib iti bagik nanang. Unangam ad-adan samot nga isot pa kay sagma ka manakaw. Nanang, noawan di paltog ko nga insarang kumot itay kinikluwi. Ang mga nukas latimil latta kumati pa nagkita na kanya. Tatang, nasiglata ko na pumaltog. Kat kayat kumot ang masuro-suro ita. No kasano ti makigubal iti tinakyagan. Sige, Miguel. Isurok kan lagi tinasursuro kiti gayim kong ermitan yaw. Rugyantan. Agplastar kan. Sarapaan kan lisyam nagiti danog kan kugtar. Oops! Oops! Nablon, santisikat ko iti panakadalib ko, tatang. Tumakder ka. Lumaban ka kit panunutem akabaalan nakapadsuan. Sige, tumakder ka. Oops! Nalisyang tikogtar ko Labanan kayo, tatang. Uray no nalain kayo. Napigpigsak namda kayo. Di mo pagpangas ti kinapigsam. At pagsasaaw, mabalin nga tiwan tinakapoy tinapigsa. Babaan ti panangaramat na iti sirib na. Anya? Sige, ipakitam nga ron ang napigpigsa kangam siya. Akabalan na kapansoin. Di mo panunutan akatugangan na. Ti panunutam ita ket kabusong na. Sige, labanan na. Wan, tatang. Umayon niyo! Oops! 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 Nalisyak ti kong tarbaho. Nalisyan niyo ti kugtar ko. Ngam kita man masarapa yun nagiti gamgam ko. Oops! Namaysaan kayo, tatang. Sige, darupan naklata, Miguel. Wan, tatang. Kitak man masarapa yun nagiti nadaragsunadano ko. Oops! Napunta anak manan. Ita, umayon ti pamatay akugtar ko. Nadalog kayon. Awan itan ti gawayo, tatang. Merak baban ti tapok. Ha, lagi di matak. Minermerandak. Si kaita ti panswag. Ita tanadalab kan. Awanan ti gaway mo kanyak. Saan mo pala may bukiran dagi ti matam. Bagikan! Natang hustunan! Hustunan! Ay, iya purak ti agluto. Amang ano mabisin itanda Miguel ken abalayan anapan naguma. Ay, ni Angelo. Nakariingan iti indayon na agkat-katawa. Ay na, nakaayat na ijeng apog. Ay, inakmang kita ni ijeng indayon na. Kumusta dinang ibaw na kan kaborog? Nakasaritam ka di matlamin dagiti katalunak. Juan Mayor. Makaw may dantumot lang at amin iti meeting. Ay, ada sa magmamano. Adida kaya ti umatendar, Mayor. Sino dagiti nga gintatangkan? Ay, Dapasyo. Panyong kan Sibyo, Mayor. Makauray day ti sana nasaya at panagbiag no agin tatangkan da. Ay, ibagayo lang. Nayati aramidan mi kadakwada, Mayor. Tungpalan mi no anyaman ti mandaryo. Pasensya agpailang iday taburog. Ay, wanangam. Isudan ti mangidada ulo kadagiti katalunan nyo alumaban kada kayo, Mayor. Isudat simukat kada Miguel kan Matias. Arniya,
Sigurado ka, Burog? Ay, wan, Mayor. Kan dagigitalo. Ti katultulag da Miguel kan Matias. Iso anatorad latta dagiti katalunan niyaw. Saan na mabalin? Itata na sa babay. Putde kundi sara nagyatalo. Ha? Ay, anya nga rod ti aramida niyo, Mayor. Mangibaon kay ti tao tayo ta mapandayaban nagyatalo. Kaya't ko'y nakasarita dito'y balay. Ay, sige, Mayor. Ibaon ko nga rod da Wilson. Sito kan kar daw. Paibagam nga umay da nga umay. Ha? Umay da mismo dito'y mansyon. Nagsakit na giti kamuhol ko, tatang. Minansudak mo tinahos to. Kunam itay, analakanak lang nga padsuin talakaya kaun. Takabampan wagam, kan kapigpigsam. Ngam saan ba? Si kamat tinaabak itilaban ta. Agpay sugayam ti kunayo, tatang. Amabalin nga atiwan tinakapoy tinapig sa babaen iti sirim. Uwan barok. Ngam tilang pilawag. Saan kayo alimaban iti patas, tatang? Nagtraidor kayo? Miguel, ti panagtraidor iti laban no maminsan, ket iso ti pakaispalam ken patay. Apaya lumaban ka pa lang iti patas no dihado kan. Sabagay. Isot pakatayam no di mo amo aswiti kan ti kalaban mo. Aglalo no maabak kan iti dangadang. Amin apang lakagan ket aramidem tapno sika ti mga ba. Nanang, umayuman ilukat tiri daw. Ay, at nang bigil kinabalayan. Ay, mabiit lang, umayak ko. Ay ko. Miguel, apay, anat kinuamon anak ko. Apay, alimtag matantarupam. Nakadado ti kamuol mo. Ay, asino ti nang mansukan ka. Asino ti kinaapam. Ti katugangak, nanang. Anya? Iso ti nang mansukan ka? Ay, ti awanan ba inata na Matias? Sa dino tayo na tapagsasawak. Nanang, saanan? Di apaan ni tatang. Uwan ang kinabkabil na kaanak ko. Pasok ti panang sursuro na kanyak ti laban ti tinakyagan, iti pan nakamansok, nanang. Iso adiyo sa langadan ti katugangan. Saloy paila ang ni Miguel Amalayan. Di na paila madipinsan ti bagina, ano da kalaban na. Mapain siguro amang laban ken kaabalayan. Iso nga intay tayo na latan ti bagina. Saan, nanang? Limaban akmat. Sinalak ni bakmat ti bagik. Ngam talaga nalayang ni tatang iti tinakyagan. Ay, karatista kagayam abalayan. Saan ba? Ngam kitday. Adaam mo iti tinakyagan. Nga putad lagayam ko iti nga ermitan niya. Nga iso tinang sursuro kanya. Anya? Kaya't ni Miguel nga isurok ken kwa na amin anaadal kao. Iswa di na kumakagura no aduman itati kamu ol ti anak mau abalayan. Anya ti kunayo, mama? Kaya ta kasarita ni papa dala kay Pasyo. Panyong kan Sibyo. Kat dito'y pa'y mismo abalay ti pagsasaritaan ta? Wen iha, kat nangibaunan ni Burog ti mapan mangayab kadagi di atalo. Adda ka di atraso dagi di atalo ken ni papa? Adda iha, isuda ka no ti mangipang pangulo ita kadagi ti manalon a lumaban kada tayo. Anya? Kasla isuda matan tinang sukat kada Miguel ken lakay Matias. Wen iha, kat dagi di atalo. Tika kin kinaawatan da Matias ken Miguel.
Isu nga dapan ang babalaw ni papang mo. Takasla pumigsa man ng tipakinakam dagiti manalon ako montra kada tayo. Anya ti kunayo, nanang? Nagparik na ni Amira itay kada kayo? Uwan anak, ay na, urayak lasim gar. Tila pagbutbut nga met abalaya. Awan na ita, di ka kadek butbuteng no dakas ta masirsir matam. No di ka mamati iti istoryak abalayan ket awan ti mabalin ko. Anya nga tati kayat ngay parangarang ti asawak. Nupudno ang nagparik na kada kayo, nanang. Adda nga ta kayat na amaaramid para kini anghelo? Papa, maayaban nga tadagiti pasurot yo dala kay Pasyo, Panyong, Kansepyo? Kaya't da nga tati sumango kada kayo diti balay? No, saan lang umay makisarida. Mapilitan na ka mangikat kadakwada a katalunan. Kan, pagtalawag ida dito San Simon. Anya? Puro na iti kararwak dagiti tao asaan na sumurot kadagiti pagayatak. Mayor. Mayor. Abay, anya ti bagam? The Wilson, sito kan Cardo, Mayor. Kinabkabil dagiti pinayaban nyo nga umay makisarita ka na kayo. Ipalubos na! Pato apanggis. Di ba ikat na tangtangkendan ngam da kayo apasurod ko? Sana mabalin, brog. Ayan nga ron itan dagiti talo. Ay, ada pa ilang itilugan, Mayor. Agdiritso kami kumaitayan na mapanijay ospital. Ngam, kunak anas ka na maamuan nyo, tinapasamak ka dakwada. Pato apanggis. Intulog da kinabkabil dagiti manalon. Nasa paman itaan na turog ni Miguel abalayan. Nasakit ka no ti bagbagi na abalayan gapu iti panang mansom ken kuana. Pasensya kan ano ti kamuol na simang pait. Ang mayat no kanayon nga ginsayaw. Tabarang no tumangken analaeng nagiti taktakyag na. No apay ket ngamin nga isman na pailaang ti kinabilan. Idinto taan na siglat mata na pumaltawg. May mayata na siglat a pumaltaw ken na siglat pa iti tinakyagan abalayan. Amira! Amira! Iti anak ko. Anyat mapasmasama ken ko na. O may kabalayan. Inta kita ni Miguel iti silid na. Kaslapon no. Kunak no si bibiyag pa ilang ti asawak. Itinatagtagainap ko, tata. Nanang. Anya nga minti natagtagainap mo ba, Rauk? Uban kampay din ni Amira ng hilo. Kunana. Ngayon kam kanon pa bunyakan. Anya? Ayun gayam. Saan pa'y anagbunyag ni baby ang hilaw? Saan tayo ba't nagpaiso na malagay pa pagsaritaan ti pan nakabunyag na? Gapo iti kaado a problema tayo, tatang. Nanang, iso adi tayo malaglagip ti pan nakabunyag ng hilo. Isumod lang ay palagipan ni Amira baban ti tagtagain mo. Amabunyagan ko man ni baby ang hilaw. Wan, tatang. Gapo iti day dyan na tagtagainap ko. Pagtutulagan tayong ti panakabunyag na. Nakasagana ka din dagiti mang patalaw kada Pasyo. Ha? Burog? Ay, Juan Mayor.
Kung nakasagana pa yan, dagiti ginalo na gasolina, apang puor na kadagiti babalay da. Nasaya no kasta. Kita man tilaing da pasyo. Pagbabawian dayta ti panang kontrata kanyak. Sige burog, agtagay ta. Pangururayan tay ti awag dagiti kakadwata. Uwan mayor. Sapay la kumatag baligid da iti nang ibawnan kadagwada. 100% mayor. Sigurado ang mapagtalaw dayda. Sapay la kuma, takas tangag paiso burog. Mabunyagan to niyang hilo. Taisot nagtutulagan mi di rabi kadananang kentatang. Mabunyagan. Ngag talinail. Apalimit ti kinapudno may papankin ko na. Palimit asam ko apudno aputot. No di kat bunga ti kinaayop ni Mayor Placido iti da iti asawa. Miguel Parao ko. Ha, apay tatang. Anya ti bagayo? Dapasyaw, panyaw, konsepyaw, at dada dito kimigaw. Anya? Apay tatang. Anya ti umay da ibaga kada tayo? Simro ka naman ti kinaloko ti Mayor. Napapanaw da mutan ni San Simon. Ha? Kan pinuuran ka naman na iti tao ti Mayor na iti babalay da. Anya? Oh, talagang aglablabos una hinday jay ang Mayor Placido tatang. Oh, tumting tulat ti aldaw ti panagibalas. Aginom ka nagpulutan kayo rata. Agrambag tayo. Gapit ibaligi apanang papanaw yung kadapasyo, burog. Sabay la kuma. Tawan ton ti agin lalaing ako montra kada kayo, Mayor. Sige. Mga maamin na katalunan. Balagak mananida. At ang sino man namang kontra iti pagayatak, mapapanaw kan mapuuran ti babalay da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela ka na pauluan. Naitalimay ang hura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Amuyo kadi a 4.54 billion years gayamen ti planeta adaga. Nagusar dagiti siyentista ti radiometric analysis tapnon maamuan dati 20 lubong ket segon ti Washington Post 4.54 billion years ti nakuntar dagiti researcher.